umfundisi wami uMalunga nomama umfundisi wami uMalunga abaholi bethu ngiyabingelela umfundisi babuNkosi ngibingelela abavangeli bonke elders of the church ngiyabingelela kubaba haleluya obaba bonke nomkhulu ngiyabingelela omama bonke nogogo ngiyabingelela egameni likaJesu ngibingelela abosisi bami ubhuti bami egameni likaJesu intsha yonke usonto sikole ngiyabingelela izisebenzi zonke zenkosi ngiyasibingelela abazalwane ezenza ukuthi sithi singene sihlale sasibekele ihlalo singene sihlale endaweni clean iminyango isivuliwe naliphi selisuliwe kwenza umsebenzi kaNkulunkulu ube right so ngiyabingelela nonke egameni likaJesu abashayeli bezimbo sisabasingenisa kahle eminyango lesimayini egameni likaJesu Kristu abasitabelelayo ngiyabonga kakhulu siyabingelela ngoKristu Jesu ngiyacela siphuthume siye encwadini kaMateyu 26 hallelujah Matthew 26 and sukala verse verse 3 no 4 speed siseke ngoba siyaphuthuma bazalwane siye ku 14 no 15 no 16 bese siphinde siye ku 59 ngiyacela sisoma ngifundele 3 no 4 bese uthi 14 15 16 khona kwakuthana abapristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lopristi omkhulu othiwa uCaiaphas batholisana ukuba bambambe uJesu ngomqhele bambulale verse 14 khona kwasuka omunye wabayishumi nambili othiwa uJuda Iscariot waya kubapristi abakhulu wathi niyakunikani ngimkhaphele kini na basebemnika izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela Verse 59 abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga kuJesu ukuze bambulale kepha abakufumananga nakuba kwafika ofakazi abaningi bamanga kodwa kamuva kwavela ababili 61 bathi lo wathi nginamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu amen kulensis liphilile uNkulunkulu wethongcwele lingcwele linamandla lingamandla khuluma ngalo Nkosi silalela in Jesus mighty name haleluya izwi likaNkulunkulu bazalwane likhuluma enhlupheko uJesu adlula kuyo ukuze kupheleliswe icebo likaNkulunkulu ayibonge Inkosi sizokhumbula bazalwane uLuka umvangeli uke wabhala ukuthi uke kwafika ingelosi ifika kuMaria eyintombi into emisela insizwa ayibonge Inkosi uJosefa yathi ingelosi uzozala haleluya umntwana haleluya igama lakhe kuyokuJesu uyena ozosindisa abantu ezonweni zabo manje uthi ke uMaria izokwenzeka kanjani lento ngoba mina angiyintombi ayibonge Inkosi uthi ke uthi uGabriel amandla kaMoya oNgcwele azokusibekela wena uzombathiswa amandla ayibonge Inkosi haleluya ebese ozozalwa kuzoba uJesu igama lakho ayibonge Inkosi kodwa uyo uzosindisa abantu ezonweni zabo manje indaba kaJesu mayefika bazalwane ifika like uyihlazo mawubuka ngendlela okwenzeka ngayo ukuthi umuntu athi engaged ezoshada abonakale eqhubisiso kumhlazile kuMaria kumhlazile kuJosefa ayibonge Inkosi uJosefa uyabona ukuthi ungene ehlazweni ukuthi manje ngifuna ukuphuma kodwa ngifuna ukuphuma ngisinyekela ayibonge Inkosi lithizwi wafika uNkulunkulu kuye ngephumo athi ungaphumi muthathe ngoba lo kakhulelwe haleluya uyindodana kaNkulunkulu waphinde wamchazela ukuthi izonzana emhlabeni manje ngifuna ukuzala ukuthi sekuzofezwa icebo ngoba mawubuka la ku2 lithi uJesu wabuza abafundi kuverse 2 wathi niyazi ukuthi indodana yomuntu ayibonge Inkosi izaphasheka sekuyisiphashana
kahle lithi khona kwakuthana abaphristi abakhulu haleluya yena ekhuleka lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kwakhona abantu abavukayo haleluya bahlangana emzini wompristi haleluya bahlanganisa ukuthi lo muntu singamenza kanjani ayibonga inkosi haleluya haleluya lithi babehlangana bacelisana ukuthi bambambe uJesu ngokuqina haleluya hayi ngeqiniso kodwa ngokuqina ama-charges wonke abezwabeka kwakungokuqina haleluya haleluya lithi bacelisana bathi-ke mangingabi ukuthi libamba manje ngomkhosi wephasika haleluya uverse 5 kepha bathi mangingabi ngifuna kube khona isiyaluyalo ngoba bengasifuni isiphithiphithi ayibona inkosi lithi kwathi kusenjalo uverse 14 wethu kuthi baqhamuka uJudas haleluya haleluya owayehleli naye etafuleni uJesu ngelinye ilanga wezwakala uJesu ethi omunye wenu haleluya uzomkhaphela lithi waze wabuza naye babuza nabo abafundi bathi ngabe usho mina ayibona inkosi wathi uJesu lo engizokhalanye naye uye
lithi wakhathaleka esiqhingini ngoba uzokhathaleka esiqhingini angikhathali ukuthi uhleleni ngempilo yakho uzokhathaleka esiqhingini lithi wakhathaleka esiqhingini sasemeleta wafika kubasifu kumakhaza wafika ezwele emandayo haleluya ngena Jesu yamanga endaweni engena Jesu yamanga wafika endaweni emanga bezama ngokubasa washutha Filipo kakhulukhulu endlula iswele kuphela haleluya haleluya lithi wamasumlilo la waqalasha wathi mayeka bafuka inyoka zakhona haleluya ngoba khona inyoka zendawo ikashile othi wamasumlilo kaKristu zivuke haleluya wathi wakala wakhuluma ngoKristu khona inyoka ivukayo zibulume haleluya haleluya washuthi umlilo kaKristu ufanele kuye haleluya haleluya awuhambi umlilo ufanele haleluya ungavuka nomfezela nomthesi haleluya kodwa uNkulunkulu uhamba haleluya haleluya webazalwana sibeni singasahlehlele emuva haleluya singasabuyele emuva lithi uJosefa haleluya ngiyathanda ngalithi uJesu wabanjwa wahlutha imipho yakhe lithi wathwasa umqhele weva washawa wazalwana haleluya lithi washawa ngenduku yomhlanga ayibona inkosi uphinde ufake ingozi zakhe waqondiswa esiphambanweni haleluya haleluya kodwa sangasuka eceleni haleluya ngoba ngithanda uNkulunkulu ukuthi entweni ongena kuzo yinawo lithi akavuma ulimi ngoba phezulu amandla ngoba wamqinisa ayibona inkosi lithi uPilato wabhala abazalwane ene yama-charges ithi uthemba inkosi yamakhosi haleluya kodwa uPilato wavele wabhala khona lokho wathi uJesu Kristu waseNazaretha inkosi yamaJuda bathi susa lento Pilato iyafakaza haleluya wathi ngibhalile ayibona inkosi okubhaliwe ngawe haleluya kubhaliwe akukho ukucisha akuphezulu akunalutho nabi akunamimoya engashintsha babhalo ngempilo yakho haleluya haleluya ngekhumbula insizwa uJosefa wazalwane haleluya haleluya lithi yehlele eshekeni haleluya haleluya uyakwazi ukuhlele ngisho benzi ingozi haleluya amadodana kaJosefa enzi ingozi enkulu ubaba wabanika umhlaba wathamba kuyolusa haleluya batshelana bodwa beyizingane bathi asisuke la sobusele eshekeni bathatha umhlaba kababa haleluya bahamba nawo haleluya haleluya bahamba nomhlaba kababa ayibona inkosi haleluya behlala phansi endaweni yokona eshekeni haleluya noJosefa lithi umuntu othize watshela ukuthi ulibala eshekeni haleluya lithi mayefika abazalwane into yokuqala ukhumbula ingubo ngoba understand abantu ukuthi it's not about the clothes it's not about the garment haleluya ungamandla afanele kithi ulimi ngaphakathi haleluya abantu bobenzakaze bayasho bathi sifuna ukuthithela amaphupho akaze bayini haleluya it's not about the clothes enjoying bayisababa wakhuleka njalo entshopuzela washona endlini kaPotifara haleluya bayifika endlini kaPotifara abazalwane wabayintshathi ngoba waprofetha haleluya waprofetha uthi uJosefa inyanga nelanga nenkanyezi zokhothana haleluya sehlile isiprofetha haleluya akekho ongazima haleluya lithi uPotifara bayifika waqala izinto zakhe haleluya haleluya kwasho ukuthi uprofetha wavalelwa ejele wafika waphatha nasejele haleluya ngoba uprofethi is not about ukucindezelele isiyacindezelele ngazonke kodwa sedwa noma siyalinela kodwa baprofetha ngathi akusoze kwaphela haleluya noma ungahlangana banahlangana nobani baprofetha wena mpilo yakho haleluya bakhulunywa bazo esiprofetha haleluya qala ukuthi baprofetha haleluya likhona iwundlu Jesu haleluya likhona iwundlu athi uJohana iwundlu esusa izono zabantu haleluya ngifuna ngithathe iwundlu haleluya athi naku nomuntu akakhuluma ngaye naku ngalazi ngibona manje awuJohana ushumayela kangakanani uphendulana uthi umtshelile uthe awuzokwehla umoya kaNkulunkulu ngesimo seJuda wehlela kuye uyena lo emfa
ngiyambona haleluya ngihlangana naye emfuleni haleluya nale udlu bazalwane